Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV, reka twongere turamutse tubahe tubashimire ko mudahegeje kudukurikirana. Protect turakingiwe, ijwi rya bubanganye nuko bimeze, ariko kuko tubakunda twemeye kuza uko nyene rimeze, ariko kandi ndi kumwe n'abavigeme bafite amatwi ameze neza, ariko inyuma ya kamera ndi kumwe na Wizobi. Reka tuduze ibiganiro turamukanye tuvuga tuti shalom shalom. Shalom, shalom. Nuko reka tuje tubwira ko rero umwanya wahariwe guhimbaza Imana ubutazira, muduhe kaze Iva atuyobore muri uno mwanya. Kaze. Yeah.
tubishizamo ingufu n'indirimbo ivuga mu cyajya twagiye impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana yacu. Amen.
nuko Yesu yazize ibyaha byanje n'ibyaha byawe araducungura aradupfira ku musaraba tubashimire mwebwe badukurikiranye dushimire n'abantu baririmbye ikiganiro cyacu cyo guhimbaza no gutazira ni hano kirangiriye reka tubike banure dutarika ibiganza tuvuga tuti bye bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.